धेमाजियाव दुथाङै रां दाबिग्रा सानै सुबुंफोरखौ पुलिसा हमदों। नंखाय आफादनि मुं लानानै धेमाजियाव मोनसे कन्स्ट्राक्शननिफ्राय रां दाबिदों। धेमाजि जिल्ला जियादल कुमटिया दैसानि सायाव गोदानै बानायनाय मटिफ उद्दीन आहमेद कन्स्ट्राक्शन लिमिटेडनिफ्राय नंखाय आफादनि मुं लाना फोलानानै रां दाबिदों। नाथाय रां दाबिग्रा दुथांफोरखौ कम्पानियाव हाबफैनायखौ सन्देह खालामनानै कम्पानिनि मावथि बिथांमोनहा लोगो लोगोनो कम्पानिनि गेटखौ बन्द खालामना पुलिस बिफाननो खौरां हरनायाव पुलिसा दुथांफोरखौ हमनो हायो। सानै दुथांफोरनि मुंफोरानो जाबाय रन्जन तामुली 36 बोसोर बैसो नगा किलिया गामिनि थागिबि आरो मनोरन्जन सुतिया 30 बोसोर बैसो समराजान गामिनि थागिबि। दा पुलिसा हमनानै दायनिगिरिफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं। कमिटी नामत एन्टी करप्शन कमिटी नामत जितु আপোনালোকৰ যুৱক দুজনে আপোনালোকৰ কেম্পত কিবা ডিমাণ্ড কৰিছিল যে আপুনি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বা আপোনাক কেনেধৰণে ডিমাণ্ড কৰিছে কিবা আপুনি অৱগত ক'ব। আজি দুপৰীয়া প্ৰায় 1:30 মান বজাত 1:30 মান বজাত তিনিজন অচিনাকি লোক আহে আৰু নিজকে এণ্টি কৰাপশ্যনৰ লোক বুলি চিনাকি দিয়ে, ধন দাবী কৰে আৰু আমাক ধমকি দিয়ে। ধমকি দিয়াত ইয়াক হাহাকাৰ সৃষ্টি হয়। তেতিয়া আমি আমাৰ মুখ্য গেটটো মাৰি কিনে আমি থানাত খবৰ দিলোঁ। থানাত খবৰ দিয়াত ধেমাজি সদৰ থানাৰ OC ছাৰ লগতে বৰদলনি আউটপোষ্টৰ SI ছাৰ আহি তেওঁলোকক কৰায়ত্ব কৰি লৈ যায়। আচ্ছা, এনেই কিমান টকা ডিমাণ্ড কৰিছিলে? তেওঁলোকে 50খন চাইকেলৰ ধন দাবী কৰিছিল, মূল্যটো বিচাৰিছিল। কিমান বিচাৰিছে? 50খন চাইকেলৰ। 50খন চাইকেল? প্ৰায় যদি আমি এখন চাইকেলত 4-5 হাজাৰকৈ ধৰোঁ তথাপি 2 লাখ টকাৰ ওপৰত হৈছে। তাৰমানে ভুৱা, আমি আপোনালোকে আপোনাৰ মতে ভুৱা ন? আমি ভুৱা বুলি গম পালোঁ তেওঁলোকৰ কথা বতৰাত। যেতিয়া আমাৰ মাজত এটা আলোচনা হ'ল, আমি ভিডিঅ' কৰিব ওলাওঁতে পলালে। এজন পলাই গুচি গ'ল, দুজন থাকিলে। তিনিজন আছিলে। আপোনালোকৰ আই কাৰ্ড দেখা যায় নেকি কিবা? আমি সুধিলোঁ তেতিয়া আপোনালোক যে এণ্টি কৰাপশ্যনৰ প্ৰমাণ কি আছে? প্ৰুফ লাগিব। প্ৰুফ লাগিব আৰু যদি কিবা আছে ধৰক। তেওঁলোকে কোনো একো কৰিব নোৱাৰিলে। লাষ্টত পলাব ধৰোঁতেই আমি গেটটো মাৰি দিলোঁ। এজন পলালে, দুজনক আমি ধৰি ৰাখিলোঁ। আপোনাৰ নামটো? मोनसे फोसावथाय खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालियाव देग्लायनिफ्राय 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा थाखो 10आव मुं थिसननो गोनो गोथो जानानै दंब्ला एबा देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिना गुबुन फरायसालिमाफोराव मुं थिसननायाव मानिबाफोर जेंना नुजाथिदोंब्ला नोंथांमोना जिंगा दासि। खैराबारि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमि फरायसालिया नोंथांमोननो थाखो 10नि सोलोंथाय लानो खाबु होदों आरो बे फरायसालियाव दा मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। बे फरायसालिया उदालगुरि जिल्लायाव दं। मख'जाथावदि बे फरायसालियाव देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गासै 80 सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासैबो मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसार जानो हादों। बे फरायसालियाव थानो थाखाय हस्टेलनिबो सुबिदा मोननो हागोन। गोबां मिन्थिनो थाखाय 6003576723 8486610047 आरो 9101511040 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन।